reka mbonereho kubifuriza noheri nziza kuba yizera. Nanone reka mbumvishe amajwi ari guturuka mu burasirazuba bwa Kongo muri kano kanya. Ni amajwi n'amashusho biri hano, nari maze iminsi nahari ngira ngo ibyari byabaye n'ubundi mwari mwabibonye kuri ya channel yanyu, ariko byararangiye twakomeza n'ubundi nk'ibisanzwe. Ni amajwi n'amashusho hano bigaragaza ko ngo hari ibitero byagabwe by'umwihariko byateguriwe i Burundi, hafatanije ingabo z'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo, aho barashe amato y'intambara ya M23 ndetse ngo bamwe mu basirikare ba M23 bakahasiga ubuzima. N'ubwato bw'intambara bwari buri mu kiyaga cya Tanganyika cyangwa se muri urwo ruzi. Amajwi n'amashusho akagaragaza ko ubwo bwato bwaje kuraswa ndetse mu gitero cyateguwe n'ingabo z'u Burundi n'abasirikare ba Kongo. Ndagira ngo wumve amajwi ari hano. Hapa tuko tena kuporo nyine vedete ya pili na Lungula. Poro wa Kalundu tuko kote ya Kilibula hapa kwa masimetiere kwa kamata ma image. Vedete ya pili na Lungula tena. Sirama M23. Atuiwa antuka deuxième vedete iko cible hivi. Na kamata moto. Hivi pana bakia mmoja ndisi kwa tatu mlaki. Kwa na foto. Kuna bembeleza. Nkuko byumvishije aya ni amashusho yafashwe ndetse n'amajwi ngira ngo wayumvaga. Ni ibintu byakomeje kugenda bitangazwa cyane ko amata abiri y'intambara y'abasirikare ba M23 bakoreshaga yaje kuraswa ubwo yarari hafi n'icyambu cyahitwa ngo ni Kalundu, n'ubundi ni mu mujyi wa Uvira, aho nubundi bari cyangwa se aho nubundi M23 yari yavuze ko ivuye muri Uvira ariko bagasubira inyuma bagenda aho bari bagiye gufata ubuhungiro bwabo cyangwa se basubira inyuma. Aho ngaho niho nubundi baje kurasira amato yabo ko ari abiri y'intambara ndetse ngo hagapfiramo n'abasirikare ba M23. Ibyo nibyo tugiye kureba. Ikindi nanone cyaramutse kivugwa hariya wenda nabyo tugiye kwinjiranamo n'iyi nkuru y'uburyo amato ya M23 yarashwe, n'andi makuru nubundi yemeza neza ko imodoka yari itwaye abasirikare ba M23 n'ubundi yaje gutegwa ambush cyangwa se icyo twakwita nk'agaco. Abasirikare bari bayirimo ba M23 barasirwamo. Ibyo byabereye i Masisi. Kubera ubwinshi bw'amasasu yahabaye byatumye abaturage bari hafi aho ngaho bahungira kure. Nkuko byumvisha mu majwi dutangiranye, ni amajwi yavugaga ati amata abiri rwose y'amata bayihuta cyane ndetse arwanira ku mazi uko ari abiri ararashwe. Ati nagara ubwato bumwe burashwe n'amato abiri arashwe y'intambara. Ati tugiye tubona amadrone araje aturikije ubwato bwa mbere, drone iragaruka ituritsa n'ubwato bwa kabiri. Ndetse bikavuga ko hari abasirikare ba M23 bari muri ubwo bwato bahasize ubuzima. Ibi ngibi ni byabaye kuri uyu munsi wo kuri uyu wa gatanu n'ubundi tariki 26 aho muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kuba imirwano iteye ubwoba cyane. Ibi byabaye ubw'ingabo za FARDC nabo bafatanije bose harimo n'ingabo z'u Burundi, aho bagabaga ibitero noneho ku birindiro cyangwa se twakwita ngo ahari hari amato ya M23. Ndetse bikaba ibitero byari byifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho ariyo madrone n'ubundi. Ano madrone y'intambara cyangwa se tutudege tutagira abapilote. Izo drone zarasha no mato ababikurikiye bagaragaza ko ngo izi drone zahagurutse n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi gifatanye n'ubundi naho barashe igihugu cy'u Burundi niho hagurutse izo drone zije kurasa ayo mato ya M23. Ibyo leta ya Kongo ngo ikaba yabikoze mu rwego rwo kugira ngo bakomeze guhagarika ibikorwa byose bya M23 n'abasirikare babo yaba aho bari ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira aho bagiye baba bari akenshi. Se noneho bakanareba mu kiyaga cya Tanganyika aho hagiye hagaragara n'ubundi M23 n'amato yabo, aho rero niho ahanini bagabye ibitero. Mu gace ka Makobora ahari haparitse no mato ya M23 n'ubundi mu kiyaga cya Tanganyika niho baje kurasira no mato ya M23. Ayo mato ya M23 yarashwe bivugwa ko ngo yararimo intwaro zikomeye zihambaye zo ku rugamba, n'ubundi M23 yari ifite gahunda zo gukomeza bifashisha mu rugamba bari kurwanamo na leta ya Kongo ndetse n'abandi bose bafatanije. Ngayo mato barashe yararimo igikoresho gikomeye cyane gihambaye cyo kwifashisha muri operasiyo zabo. Akaba amato ngo yakuraga intwaro azishyikiriza ahandi abasirikare ba M23 cyangwa se akaba yanakora mu buryo bwo gukura abasirikare ahantu hamwe abajyana ahandi. Amakuru neza agakomeza yemeza ko ngo abari bari muri ayo mato bose ba M23 ntawe wabashije kurokoka. Ni amakuru menshi n'ubundi y'intambara akomeje kuvugwa muri bino bice bya Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa ko ngo hari n'uduce tumwe na tumwe dushobora kuba twagiye twamburwa M23 aho yari yaragiye isa nk'ifata. Gusa nanone no muri Kivu y'Amajyaruguru naho
hagiye hagabwa ibitero cyangwa se hagiye havugwa ko habaye urugamba rusa nk'urutoroshye uyu munsi. Azwi nko muri teritwari ya Rucuru, ni amakuru n'ubundi yemeza ko izi ngabo za M23 ngo zari ziri guturuka muri Rucuru Goma muri uwo muhanda ngo zaje gutegwa agacu cyangwa se ambush. Abasirikare ba FARDC by'umwihariko ngo bari biganjemo abawazarendo nibo bateze kano gacu, ngo ibyo byatumye abari batwawe n'iyo modoka abenshi batatana bariruka, abandi bahasiga ubuzima, bahise bapfira aho ngaho bakimara kugabwaho icyo gitero. Gusa nanone mu kanya gato gashize cyane hari ikindi gitero kibaye muri Uvira, aho indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 y'igisirikare cya Kongo cyangwa se FARDC, iyi ndege ngo yari imaze kurasa muri Uvira inshuro zigera muri 3 izikaturitse ibisasu ikaharasa. Iyi ndege amakuru aremeza neza n'amafoto yafashwe ko iyi ndege yaje kuraswa mu kanya gato gashize n'ibitwaro cyangwa se n'ibikoresho bya M23. Ikaba ari indege ihenze, indege irwana urugamba ruhambaye cyane. Gusa muri kano kanya tuvugana M23 iyi ndege bamaze kuyihanura. Ni indege ngo yari imaze guhungabanya byinshi no kwangiza byinshi no kwica benshi, kuko yari imaze kwifashishwa irasa muri Uvira mu nshuro zigera muri 3. Nkuko amakuru ari kubyemeza ari guturuka hariya, ndetse n'amavideo agaragaza iyo ndege uburyo yarashwemo ndetse n'aho yaguye. Ni amakuru avuga ko ngo iyi ndege ya Sukhoi ikoreshwa n'igisirikare cya Kinshasa, ngo niyo yari yahereye mu gitondo uyu munsi iri kurasa mu bice bituwemo n'abasivile cyangwa se n'abaturage muri Uvira. Ngo iyi ndege yarashe muri Uvira ikayigenda ikagaruka ikarasa mu bice bituranye cyangwa se bikikije Uvira guhera muri iki gitondo. Muri uyu mugoroba mu kanya gato ubwo narindi gukora iki kiganiro, ibwo amakuru atugezeho ko ya ndege yahereye mu gitondo iri kurasa abantu noneho ya FARDC imaze kuraswa ndetse n'amashusho abigaragaza. Iyi ndege irashwe ngo na M23 bakoresheje intwaro zabo ubwo ngubwo zihambaye cyangwa se na tekinike zabo zo kugira ngo bahanura indege nk'iyi ngiyi yo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Ndetse ngo iyi ndege ubu ngubu nk'uko ndi kubibona hano imbere yanjye mu mashusho n'amafoto, indege iryamye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Niho iyi ndege ubu ngubu iri, bimwe mu bice byayo byaguye muri Tanganyika indani, ibindi bice by'imbere by'indege uri kubona ko byaguye ku nkombe z'iki kiyaga cya Tanganyika. Ubwo n'abari bayitwaye urumva ko byagenze ntawe bashije kurokoka. Bikavugwa ko M23 ahanini iyi ndege yari yakomeje kubabangamira cyane, kuko yari yakomeje kwica abaturage, iri kurasa mu bice bituwe n'abaturage guhera mu gitondo. Bakomeje kubona ko iyi ndege ya Sukhoi ikomeje gukabya cyangwa se iri kurengera. M23 muri uyu mugoroba nibwo iyi ndege bayihanuye. Ni amakuru menshi n'ubundi yakomeje kuba by'umwihariko mu minsi mike yari ishize, ngira ngo ntago nari mpari impamvu mwari muyizi, byabaye kuri YouTube channel yanyu uko byagiye bigenda kose. Gusa ubu ngubu nta kibazo na kimwe gihari. Ibyo rero biraza gutuma n'ubundi mu kanya ibiganiro bigiye gukurikira ayo makuru yose turi buze kugenda dusa nkayongera kuyacamo mu ncamake, ariko ntago turi butinde mu burasirazuba bwa Kongo gusa, ahubwo mu kanya turaje none tugaruke tunarebe hirya no hino ku isi ho bihagaze gute. Ndaje dusimbukire no mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, turebe icyo Perezida w'u Burundi amaze gutangaza muri kano kanya. Weba hafi gusa, amakuru ni menshi kandi kugiye noneho agiye gukomeza agera kuri ya YouTube channel yanyu. Nimba utarakora subscribe, ibuka gukora subscribe, dukomeze twubake umuryango mugari wa Rock Entertainment. Ciao ciao.